Monyoncho musiki watu wanserete chingero chintindi chatu wanserete arisio sababu ntoko inyorete musiki watu etento nyoitabete nyanga uyege tonto ntoko ibegose umugugi bunaje natoke gose kwarenko mutindi nonya nerekyo nganse kwere sangu ikankyo onsongo musongora rebuja ikara majaka kwarenko muya kulitia sauti ntoko inyorete abange mwakure mwaraba yapi Baraba ya mono, Elimia tumo ba Yesus aikirero. Abagira baraba ya mono, Elimia tumo ba Yesus aikirero. Simon Chae na Tomu Atandi Zakari na Musa Nyandusi Andrew Manga na Maki Bosire Enelio Bocha na Tebe Marita Profesa Nyasani na Profesa Tumbo Sagi na Chochi Anyona Moseti Antika Mayoro na Naftal Temo na Mogaka Mairura Bwege Savila Christopher Matoke Zironi Manuku Tabita Arika na Arika Nyariacha Bosibori Nyandusi Tingweva Ayeya Eriko Baba Yao na Maruba Mandasi Deno Kibanga na Boyo Njoro Pito Varaisi Mongare Bosero Sokoro chiane saruti no kendi abantu bengi nchonte be milele Abagira bakure, baraba ya mono, Elimia tumo ba Yesus aikirero. Abagira bakure, baraba ya mono, Elimia tumo ba Yesus aikirero. Abagira bakure, baraba ya mono, Elimia tumo ba Yesus aikirero. Abagira bakure, baraba ya mono, Elimia tumo ba Yesus. Oh my goodness. Enkane yo mugusinjira tuachakire show. Emo na babji omo science nenchira irasi enchire ngao sana siri tukolia rero. So, babji. Yo bro Otero ko igoma ete no gotero woku ne nkoro sana. Yani ile gotero woku imuki. Wokoreta hani uko igunga nenchira gete. Anyway, tuachakire show boy gora kirende. Karibu sana babji. ya nashukuru bro Matuka mange sana. ya mtuka chiro mwana mimi ya But since COVID-19, we got to get 100 day toroche matuka ikira 100 plus. ya Gocho moto. Paka wana wasaniga naga gotara na gocha maiga inakuwa ngumu. Lakini karibu sana ndani ya show. ya nashukuru mwana Togo sini mpaka 90. 90 Kama kawaida wano tikari kutora kuone nege nteke utaranga no ndana ka sign kalikao mo science uko ndani ya show. Engome yiga. How comes na andenga iya idea yiga ruete mpake gacho kuinyora mpaka abantu aba kure. ya kwanza nyuma ndara kwa na kende yonsi ndate kora kambia mone ndugu yane Yes. aso gutwanjira na ndu toikira nduma itenga kibunere kini mwanjire nga digatoche live Yes. iga on air so nashukuru sana KCFM family Yes. egento kende mbuyore kwanza mwate ya kwamba uli mbiane Yani egente yangu na lakini atira direct. ya na nchengi yangira segete that's why ono ras tigatoro because Yes. at the end of the day Yes. so abatero ko kwa bange bakure is a tribute song a tribute song y'abantu bari basirire bagerete gusiyere gusi Yes. because nche ani go koiwe hashtag yana yodanga is gusi to the world. Yes. So nande ntoko nyaro batanga gusi to the world onye tokwe wa pioneers abantu bari banstinga ibansirita amagana siasa amagana yo entertainment abantu once we must respect them. Yes. So that's how nice aranste and
you need to think beyond. Nale once hanso kyo kotera ko sito tebe kyo omonto yomo neso kyo yonde eko ko boring. So anikamua mbabeke bons piamo mbaro iseri agento kana ka gera menya milele na milele a song that ego chia swase kete na next zazi kerigo chigocha yamanya ko nyoranga umuntu yu bako masome bitabo lakini bako munyora soko tera no matter music the power it has. Umuntu na bako na umuntu yakwana dega yo koroku nyarebe musongo ningo omorigi mangana bona mwate na internet uri musongo munyora se YouTube maybe yasungusia umanyoyo no musani olenge bako nyora juji anyona igo songa tebanga I'll make it's like a documentary y'abantu bali na ndi no kworokinga okay mba chiete but the mark that they left ndonye feel it na we believe that when a story bona ngano sa storage is because of them. Good song kwenye bantama ama magana nandane chisokoro cheito mato baba lisene chisokoro cheito ne chisokoro ona mna lisene sokoro ya Vicky yang. Anyway gono babji karibu sana sesho bona tikatuta kenge bona tikatore mudi yo tikatore usie mudi bona tikango tuchagesho ngakio matuko bona na kio buguma since unakuwa show my god last time tukakuwa na gao kalonche bintu bya over toiga na bona bado naenda kuhiranire. How is music so far? We've been working from home. Muna to order from the president. So okay, before Corona as an artist, you want to establish the end of what the vision had plans, and the plans that I had, of course, muna Corona yachite, John speech gasareka. So I had to go back to the drawing board. Gatayanga, chenga kinkwansa go a season torembe. So with kwasa ekoro kwa mabebe we did GA Corona because I felt actually kuna kwa tera kwa kabela mo Corona kwasa so is my friend so tukateba okay nkikeko ka Corona ya chire ebinte imbire buko nkikeko era ya chire is because ebi bitu akolira nini so we were saying as out there golinga tutakotema tusukange na nyasaye tumusaba mabera nerora mama nyakitali ba goyire bone solution ase no na bas nyakitali abatoko basabera banyore marifa from God again I go provide a solution itoke so tukakora okotero wa COVID tokatenyo sai torama bera and then bono ensema to akadenga igente gichiko ba 1 month tobe na ndo irane so I went I did this year I say me pangelia na about had a plan of Koleta Basani. I've been doing it before Koleta Basani abagenia say industry because I believe the reason as to go fight mono Koleta Basani is one nje malenga ese gitoko and kitura bange turanye bwe so I did a collaboration with Tamtam. Bagontui. Ekaba project. How long kakenga nangana kimwa chite muka come up na idea ya Bagontui? Nje ideas nje I don't think go taking how long. Eko bwati situation tole. So Tamtam ne unsabire collab koru 2016. Agonte mote ya tikora push. Kora suguma bori and then egot unyore level abete kera sogeti remix ya kwangbaru gabete level gete nene so I felt na kibona kona ko ari somewhere level ya sete titali konyikera ngamote fight paka tuikiguru gali tumanye ko temere bintu kuruguru gali so nkana inko usually kerongo te yo abantu upcoming ngo batenga come up with something no na tokora que make sense so akareta kibarine produce Augusto so they did nje na jide studio Tamtam didn't know ngo be kande verse
so Aha. agustaga chete agante iwange ende Aha. no beke vas nkamate yena mongobe Aha. nkabeka. So Tamtam was so excited to arrange video Yes. egasoka igo so egento keri arigo dream for tukagekora. So through that tukakora na Tamtam. And then now came another artist, Yes. because my mission I had to like ilikuwa nitoe wasanii 10. Huu mwaka nitoe wasanii 10 wako chini yangu, yani ama wale wenye naonyesha njia basi. So next nani Waziri. Yes. Echate. Echate nari talented but the one industry ne suge ne change before that na kabero mwana no akabero mwana muziki lakini aga divert nini to nini politics na ministry nini ko serve rende wananchi but tenda akairana akamanya the only relevant person bona iga ninche so nche etigona aringe como advice taringa tu areka collaboration but came up with the idea yogoteva ili MSOC no. Yes. So he told me, how about a situation? Even if I don't correct. Even though therapy on spirit to be correct. Before taragenda imemono mwara begeta chiviche kita so mtandao ase Waziri yako tachiritenze. Tutu abegete boli tu. Chiviche njiso wageta chirocho. Nchi abegetu. More asegete lisa boga ase Waziri yako tachiritenze. Idea ili yoko tachirunsinga ya ruete na ande kero koregelia ase video idea irite yoro. Ali bono. Entu even to be to are. Actually nande gento kali to akeruseti ase video. Esenge jitu amanendenga egende kuna gia chire konge chotokon. Already abantu bachire chisimi tuchakirugo pakesimira ase gwate komo. I remember only jengo gwakira nganyoro mteja. Ika ina off. Bono omate omoziki yo gento kero ke ku showbiz. Yes. Na showbiz in a direction. Ekeroro na nyitumie wi ningie. Yes. So ebicheli monto posted iga posted ukarada mugambio nzunyundire because mato mheshimiwa kwa mambo ya muziki. Yes. Iwo alikuwa anakuja upi. So lazima angekuja njia yenye ina make sense. Bona na kimo gambia kongita roje mnanga na iga mheshimiwa ntachele denzo moke. So iginendo yo draw attention already abantu balenga umuita nini ya ntuna batera twale gosoki. Kabaraisi. Okay. Yeah. Ogotera ko MSOC no ime. Ogotera turatebega na kino gotera gwa entertainment iganaga. Yeah, sure. Na ndaba bantu mbaroro turatebega na kibabo ati gosiba ko bukobwati mpaka bona iga. Ekobekira se channel yange ensemo ya YouTube. Ya channel ne ya ne. Homo Science Kingdom. Homo Science Kingdom. Wono turagira na back ga ensemo ya YouTube turachi kukwana na chingero chine na bado because chingero nechi nyingo bwate. Yeah, sure. Mpaka done to akesho ye na botoko nyaka mpaka na namenchi era. Sure. Turara kwandra about the channel yawe ya YouTube. Yeah. Bono iga mnato kwana iga. Subscribers mbare ngo bwate. Ebare 15,000. Na mia something. Mia nane. 15,800. Yeah, sure. Akotera kwa chimbe bangu atacha 400,000. Yeah, sure. Tima itinga na kia yombo jene maite bantu bande bagota wana kia kotera kwa atachire no 1 million ichire nero to ko igoso ko igwa. Yeah. Tamtamu ulio korete ogotera kwa ekori gwa kwangaru. Ekori 800 and something thousand. Yeah, sure. Kile na kutoka tabanga kino ogotera kori gereli sana kurusiga. Yeah. Asekiza zikipia because the wate aba gospel like feni kerugo chire. Yes. Ringtone. Yes. Yeah, yeah. Kile bona sawa bona ibuna inuga. Yeah. Bona igachimbe 400,000. Yeah. A secret nereliye yiga. Maybe asomo sani oli maybe na ro vekira sense ya YouTube lakini abu hata 200 views. Number one, omuziki oyo is a process. Yakora isikoligere ya stwarule na kusama tera ya kurumaya maybe ataraika for the views chitoko kwanera bana 400,000. So it has been a process. It has been a journey. Once there are 1 subscriber, okay, we get 15,000. Yes. Na ndi bantu baito mbara understand mangana go subscribe. Yes. Nga ekero go subscribe, meaning nga ekero naso kidegento. Na yo mutanga ni go kenyora. So esiri wamboling esiri nereli ya YouTube.
ngotenga ni sirigete igonda kongaine but inteme kwa giunga. Number 1 is quality work. Quality video squeeze cha change. Yes. I think kurekiza zikito yanste gocha. The videos to kora na chiko tema ko compete no enjiri chabo wasafi ko tategarende live in toraika but na ndo ndo tanga ngoso kutore video mbe. So number 1 a video evengia the content of the music audio na make sense such that teo monto moral go sena abantu baito ma dembara roko nyora bale monta boyege no ma to ikasi yo music. Yes. Monta oranga play tera kitu wajiri wakar umuntu batomera na links nini because so nyengo liko make sense na tume link there is no way ichangamoto tuyoka bona igastoikira abantu baito bamanyira mangana YouTube. Yes. But to support it because having 400,000 igemine tio maite gusi kwara minyokere chi constituents gete yani igemine following ne make sense because we have artists na have abanene. Yes. Bona iga okolike even Haroboy I can use him as an example. Yes. Bona iga waka 70,000 views. Ndo bada basani ba can raise abansani. Yes. Okay, ndo katanga kanyora views yechi nga bona iga twa ground bona twa core bali. But igeme if the following na indi goroje we maten tutubata limited audience. Abantu baba kusiboka. Baba kusiba ito ebale like 2-3 million. Okay. Tuanyore 400. So igeme nedi ngantoraika. That moment iko chikanyora 2 million views yechi. Ndimanya ki kusiyon spinanyeko. Na iko actually nje ngo feel each and every day. Ngo feel ngatore mbono tu atachire stentangani. Okay. Sabari ngo chigolera. Okay. Bueno, YouTube nero nataka turaramurikira sana ritikuria rero babji na basemi abasa bande ba upcoming artist Sure. abakurunse bona gabatatu ko ibura channel cyabo anane bona unande babe ko muskioro bataramanya mpaka bona iganga YouTube ngo wakanere ensemo yao YouTube ya wakanere YouTube yanga kanire because nale ko timbono tinkananga tingongo so audio choka na tikavina na mangana video but at least from the views people bakanyora na adverts chichigoja we are getting something gego to sustain kyagera to run for more projects. Okay. Yeah, sure. Again, tonkera ro ko kwa na gekoro ko ngia advertise mo maybe ko bikira sogotera. Yeah. Abantu mbaroro ko na kigero ba chira sogotera. Yeah. Bago skip. Yeah. Ikine ndo kenala ko tayo montonga. Abantu batutegererete. Yes. Ekero wasoira ali YouTube. Asumo sani kero tete como konyo. Yes. Number 1 okora subscribe. Kero subscribe e channel ya ne tutene yo musanzi Kingdom. Kwa nyori YouTube wa subscribe bagen tuklike baliri. Kwa ruro alafu wa click e bell na error lele. Egere ego ko notify ngaki yale wazo gregento yacha yabune message yawa tainga igere yale mangana ibintu bya berenjera gete. Yes. Nam igono a subscription number 1 igine njero ko side yo musani. Yes. Egento kende ya kabere noko comment. Ekero on comment ligari igongo manyana ki amagoso ngayalenge segente e project ye such that next time nakora better ose kwa nge pongezi ngaki egento ke mbya ukorete so kwa iro mosani moral because those comments they matter. Yes. Na no analyze kwa manyana ki ngaki ngorangore endeki. Okay. And number 3 the advert. Yes. Ngo chole ko play kwa nyaranga kai na ndi gento kitiketira na Safaricom ne pesa nini. Yes. Kwa kirusi wangu ilibona wa kirusi wangu wako romo saniki siasa. Wono what you do uko tige run ekere ko run for those seconds. Yes. Dina ngento ke ko so amuino kyachi ko reflect ya se account ekero muzanya ja so give video in the next. Okay. Negento kende kya kane oko share. Yes. Ekero kwa nyorera mana wasanga na bana bamino ali echi option echi chirega ali no click option ero ya share share a link watu wabeka Facebook watu mera abantu bamino WhatsApp groups so through that we support you musani. Okay. Onje motega link kore nginga no genda tegwe semi anane mono nyore koro musani no genda tegwe semi koro wase babjio science yakara kietre live semi ria babjio science tete mwancho mategalia sige kage kekere mutuga gatonyora mangana magia senchira yo wenge alafu to kwera na gochia se round ili ya gatatu babji bado ntura kwanira bao te ensemeli ya YouTube na hande I introduce mo sani gaiga
kigerangana kimo sanaro rogo chasano go kwone kabone gasoro ngo rwago siyo kunga MC Kudu nitukulia rero ngo mo introduce yale ga officially alafu nege ntokia wabwa teke gani ga bakibeka sense media YouTube no na mwancho mategera ligo sobo uri okurigereri okanyore njengoro kunga MC Masai chiguni 90 igeshogere 90 na babji Omo Science igare 90 Yo. Kanini selfie. Kona mbogi. Wacha some news, huh? Otagetakubwatie nabi nyaboke murano manyete murano sigete nincho otagete tiye kyogokora igari morioka DJ Real Mambombaya. Kisii FM Enka Yomogusi. Kisii FM emerongo kianda nenye enuguteyemo Enka Yomogusi. Ya namangana moja asentira yoko ya chuta kurwa Kisii FM Enka Yomogusi. Wanchomo tagaweni waya itirede keje mwigoro je chensa kienda chia bono mugaso yanara mangana moja senchira yogweni bunoraji ko yego senchira yogwe kiranu chikoraga chensa isano na ibere gosa chikoraga chensa ikomi chia bono magoro bancheni gonkoro kwa lena mora. Komiti ya bene yu ya choletwe ne bunge ya senete liko chegutukana kuone inki goroje chisababu cheirere tokurusi kwa service kwa mugavana bwe county ya Kirinyaga Musubati Anne Waiguru igera chikuruko na chakua ya somo gasolero chidage kachinke kurwa bono ya komiti yue bwate aba seneta 11 mwikaro wono mo seneta bwe county ya Kakamega Musike Clophas Malala igoje irenererete bikarabia ya seriti kore Jumaine ikieje abwasi aberege kolegere igoro egose gotegerera igoro yamangana yu aberega kobe kwa senate kubwatekana n'iki sababu kirerete asokurusi gwa bisi kumo governor Musubati Anne Waiguru nigobonera chekuru roboti oroikera nugo cyase bunge ya senate asengencho gwe kabono nigo eraso mutimo ko bwikirega 30 imana kuru roboti oruo Omo bunge bwensemo ya bumachoge bora bumusike doko gutu ni goli tukolia lera cha kiumurobeli bwoko ena na chitani 50 chibintu byo simekendagera kutia sebinyoro ao birase bunge yo yaje kokwana chinga kiarenge ko cha kiumurobeli yumusike gutu ni gaina kibuna kireke nyoro ni gokera che konyora chipakete chimisano na emochi chinyeke chichibando ni chingende amane bintu binde byo simeka murayo yuni gaina kibuna bagambia muna batuleti ni gobara chikotenenera okobagwa wechinyeke chyo Niko baba kulira bamenyi benseme yuko genderera kubwati machika berega kubekwa ne wizara yo bochenu gotango kwambukira ko borere wa corona chike kisukuru genderete ko yari gose sokugura chisukuru Ekiama kia ANC gosemani National Congress ni goli tukolia lero kumurusia museneta bwe county ya Kakamega Musike Clophas Malala kuruhasa ko bumubwata ni bwe kiamekyo asumutinyu 11 mu bumwa ko eto museneta Unigo arangeriti gone committee ijue koronge ya chimbo ko se disciplinary committee jinga ki museneta bwateranire na mamacho yoko genda mamincha ya machiko ya kiamekyo museneta Malala ni gono nyana karagia committee ikikira rali tukolia lero kurusigwa ase kiamekyo ase nyinchi yogo sinywa kwegerera kubwatekana na mucho ayo mubwateranitie
na waziri bw'ekisemi musike Professor George Magoha ni gabona tebire buna chisukuru chiria chiokorwa maigerije bobundi gose technical training institutions emergency ya Kenya nchiriko chekonyora michando menene kero chisukuru chirache koigorwa na emergency ya Kenya kagokuwa na ase sukuru yo bobundi ya Kisumu National Polytechnic abwasa kolege karana balimu abanene be chisukuru chisukuru ekyo Kenya ngima musike Magoha ni gateba buna chisukuru ekyo nabo chirache akonyora ogotika kugotaikaransa mo gose social distancing kolengani gwane chisukuru chichi secondary amone chioboroso musike Magoha ateba buna chisukuru chicho bobundi nigo chirache gokonya serikali yense ya Kenya sokoro isi chimaski echichirache koina no gocha saboro kia amona aboro kigwa unega ngeja moyo gotango kwambokera ku burere bwa corona tinga chisukuru chirache koigorwa Oya. Tulikuwa tunasoma news. So tunarudi kuendelea. Ondo sister amesoma news hapo hiyo sauti. Thank you. Tunarudi back yani hadi mwisho. Hadi muone msanii wangu, wote ngoma yangu pia. Corona kusikolekana ogwasimora enekia buna gwatumikire sabuni ya sogo isaba maboka okirengaki endo isaba samati Ni noma manze nimebit asinyorokeralie isabe ase amacha mange isaba asegeka gati yechi sekondi emerongene goika yalira sama bokao tubomono neke kokoro kiao ekerogwa simora simu yangu niko na hiyo ngoma hapa ndani hivi asogotuba omwa nechimioro magikayaje niko nayo Gusi Music siko huko hivi nilisikiza huko hivi naende oisabe ne sabuni kwa machikonsi yo bachanu kolengana na ruru ne wizara yo bachanu ediorende kwa Gusi Music hiyo website yao komongaini no mongaini no sao mongaini ase enkayao rendo bachanu wao na bachanu bwenkayao Obuo no bachenu bwenka munabwere twasore na Kisi FM enka yomugusi Virusi vya corona au COVID-19 ni ugonjwa wa kupumua unaoambukizwa kwa haraka. COVID-19 unasambaa duniani haswa kutoka kwa mtu hadi mwingine baada ya kutangamana na matone wakati aliyeambukizwa anapokohoa, anapopiga chafya au anapogusa maeneo au vitu vilivyoathirika. Dalili za virusi vya corona au COVID-19 ni pamoja na joto kupanda mwilini, kukohoa, kupiga chafya, kichwa kuuma, mwili kuuma na ugumu katika kupumua ambao huanza ndani ya siku 14 baada ya kuambukizwa. Iwapo umesafiri hivi karibuni au umetangamana na yeyote aliyesafiri kutoka nchi inayoripoti visa vya COVID-19 na wanaonyesha dalili hizo, tembelea kituo cha afya kilicho karibu kwa huduma za Yes. Tuko live. So, esa iganeo mosai Kisi FM 94.1. Kama kawaida toko simu mpaka 90 ichigu ni 90 babu jindani nyumba yani ndani ya mjengo. So koraiga bado tulega igato tuwange bintu lega tutumbe bitugi. Check out this. Pia andama akaunti za Twitter @MOH_Kenya au @spokesperson abantu ba minto abantaba WHO. COVID-19 tumerudi unaweza ukazuiliwa. We're back. Tumerudi na ubaya. Ujumbe huu umeletwa kwako na serikali ya Kenya na washirika wake. 5, 4, 3, 2, part the party. Esa Gayomo East Africa now Togo Simunta.
Jia, njengoro kunga omo isiomo nga. Bajizo manizo. Nakumbuka hiyo sauti ulitengeneza wapi? Hata ni sanitize. Ya ni kitambo. Lazima tu sanitize. Hey yo people, this is your boy FJ. What's up, everybody? Masai, mimi sijawahi hata ukarugende. Mimi sijawahi hata mchigo ni naiti karugende. Chiquita. Hey yo, what's up Africa? What's up fam? It is your homeboy Chris City Boy, Dolvin. aka Bowser baby na niko ndani ya Masai KC 90 FM inamaanisha nini? MC Masai, Bethany, Playboy Rico na DJ Reels. You bet. We have always turned to God. First to give thanks for the many blessings that He has bestowed on our nation. We acknowledge always that we are nothing without our God. And we have learned over time that turning to God in such times gives us not only comfort but also hope. Hasira Mungu imepanda kwenye dunia. Hasira Mungu imepanda kwa dunia. Mara huku visa vya kishenzi, matendo ya kumudhi Maulana. Wengine wanakwenda kwenye benzi, anapita mwenzake kwa barabara akinyeshewa. Sijukize tu, hamuoni yanavyotuwekea. Hatuna utu majirani. Tukumba utuondole, tunakuomba Mungu utusamehe na gonjwa hili la corona, utuondole, haya magonjwa duniani, corona duniani, uondoe maondoe, kilio nikitudole, toka moyoni mwangu, tupe nafasi nyingine. Corona duniani. Wasiwasi metanda kila kona, habari ya mjini ni corona. Swali najiuliza, Mungu mbona? Je, umetuacha na kupiga kona? Tunapiga magoti mbele yako tusamehe. Ili janga la corona tafadhali tuondolee. Wale wameathirika tafadhali watetee. Waponye corona maisha yao yaendelee. Muomba Mungu utusamehe. Ili janga linalotukumba utuondole. Tunakuomba Mungu utusamehe na gonjwa hili la corona, utuondole. Haya magonjwa duniani, corona duniani, uondoe baadole, kilio nikitudole, toka moyoni mwangu, tupe nafasi nyingine, ondoa corona duniani. Yes, omwancho mategele yenero enka yomogusi Kisi FM 94.1 nekarondo chavanta wange sana gaya nsemelia Facebook ya Kisi FM 94.1 nsemelia babji omo science naona bado gaya bante bale maso wange sana bono buna City Boy yonti mochokoronya ancha gotabona ki pamoja Job Joffrey gotabona ki watching live City Boy yonti okay Buko Bernard anasema wakoma tuko ndani show. Aya babji omo science okay. Agatakuwa na kieltu niko tusema chiche itumbe ndio base. Vinimboy Lukaku agatakuwa na kiene chui karuke ndo mwisio mongare. Chris Dolvin sema wakoma is watching live. Abange sana kaya bali yetu sema ku watch live. Yanda ko like Nandego mwancho matekali ranki show tokosunyu mpaka 90 na ndiko trase www.kcfm.co.ke na kukunyara katika enkayo mogusi alafu nyoranga naki na kuko download app ya KCFM karoga nda semelia kama KCFM 94.1 app igochaga mwancho matekali ogonye download na kwenye simu yao ngaki kichinde chance pi ebembo tukwebe mugaso abo click kana katika enkayo mogusi Bone krato kore na gochaga iga ana babji
Omo science. Jea. Omate. Tenene. Ndasa jamaa ngana. Basi ya wana mangana ya tukiana kazi na yeye. Omoisio mongare mbobengocha kagwe ni player njene kocha kaujui mtoto wa nyoka ni nyoka ushame apembe pani softi buno motere chinkurumbu atebune tigere yalikire moro yabeire bobe omoisio chira igokorwe sosobe omo science mofuko mbwate chibalansi emaikinye bwate gwe kodansi chinkero chiwansa bunegazi Yeah. Nsaigore tegerera tutu nsaigore aujajenga jansaigore naende tibweba ninkore gokoreto bochinga Moisio mongare ntangaine abaisia bubande batantaine nsukunyuma mate bagenkaine oyo taete gonte matigengaine omoisio motindi ngo baka makinde ke manege kwanu wobanje tindi ebiti ngo bwatana nyaka na gokya basae na gokya bagaka My goodness. Yeah, bro. Hey. Babji Omo Science. Omo Science. Hey. Anyway, Babji, kana kwa ina ndio chomwa choma tegere round ya gatatu nande yomo helio. Yeah. Tikono Babji na ndio kwa na ibintu bire gutotoga iga ensemo na ensemeli ya YouTube. Yeah, man. YouTube ekero maybe totevega na kiabona iga wasokirie engero amuno musana omo sound iga na musani ondiga. Yeah, man. Agreement na kiegocha maybe omotigira abe kasi account go sasi channel ya osayo monyene onyebeke na ki agreement mo cha mwane beka. This is what happens mostly. Number one, egere nkore collab na yes, lazima kwanza to develop obosani. You got them to work as friends. Yes. Number one. Number two, there is an argument okanyora abantu bako making maybe niko na following kubwa nikipost itakuwa na views mingi. Yes. Unage? So natubeka gari hivyo sijajenga ule msanii. Yes. Unage? So noise koligereri nje poka view sasa igoro to gotacha. Na tigete deni so nyama upload. Haya mbago ntui katigera tamtama kabeka. So hata hii tunatoa leo sitaweka. Hivyo ndo unaweza jenga au vijana. Sababu through that hiyo nyimbo wewe kukua pale utakuwa maybe na following yenye watu wangu nitapeleka kwa huyo kijana pia wao wamsaidie, yani wa believe in him. Yes. Wa subscribe na wamsaidie. Hivyo ndo anaweza grow. Nikiweka kwangu sasa nimepata views okay hata 1 million. Lakini yeye yuko pale pale. Sasa atakuja kupika aje. So usually mimi uprefer ni kama tumefanya. Yes. Yeah, because another thing mimi niko na kazi zangu zenye nafanya. Yes. Nimejipanga vile nafanya kazi zangu. So nikifanya collab na wewe na ni post, yani kuna vile unanifunga maybe. Kuna time mimi naweza fika ni feel ama kuna vile nimepangilia kazi zangu. Yes. Na kutoka soki kabona hiyo naende mbeke onye next week na lina bangete I upload. So tinyoranga nimejilimit. Okay. Yeah. Agreement yige kwa written go senegen to mo kwa na written na ndenero romu na elewana na mtu. Because at the end of the day unapata msanii kama tuseme Kudu. Yes. Mwenye natoa leo hajapata wale subscribers wenye muziki itatulipa through YouTube. Yes. Because unajua YouTube iko na terms zake. So tunaweza weka nyimbo lakini at the end of the day fika zile conditions zenye YouTube inalipa. So unaona tumerisk hapa lakini tumjenge. Okay. Umeelewa? Views zikikuja mingi zinakujanga na pesa. Yes. So zikikuja mingi hajafika 1000 subscribers, 4000 hours hajafika. Lakini itamsaidia maybe ainuke akaribie kufika hapo ndo akitoa project next afike pia yaanze kulipwa na YouTube. Okay. Yeah.
Iga basani bono iga bari sikobono iga nanda basani bono iga bari studio made bakori ko musiki. Yeah. Nanda batete basokie video ekero gotu kasensemo ya YouTube. Yeah. Manyanga huko nyobeko for a reason yoko na ramana kabisa. Exactly. As much as unataka kupata ni platform ya kukuuza, yes, pia unafaa upate kitu from YouTube. Okay. Yeah. Anyway, ekero bono tokora currency. Gati ya matera ao onsipi. Yeah. Tenko bori gotera ki kabisa igora tebe kana ki gotero kokoroku engaki enda chenkore nyangi. Ako gotera gora chiese kuru bune gwaswa reception mpaka gomba ko mwali. Okwa okom. Tingote nde tukora kwana amatera ne. Tingote nga mwana na aronga njete ngatigo yone. Because kerona abege tupakanga so studio again I was influenced because na sugu nilisukuma. So on spina matera na ni nyanchete. But amatera ngoro maybe wachite ina no ina uga ko move. So mbwata matera atatu. Ali nini na bara nyone tara hit mono lakini na arare my favorite. Number 1 View Sasa. Kulitokoleta na Dennis Onyamo because I challenged myself katebanga gospel itogotera tongantole secular gospel. I felt like I listen to my music yongo yoranga tata na kiyoka getaye but matera na on spia ribu na gospel igari yare matera conscious music. So number 1 View Sasa Dennis Onyamo. Number 2 Sabio Kengo Sweet Banana. Watch it because of time I didn't think niko kwanere na koro kwenjera watch it. Sabio Kengo the first time namo iwete I challenged myself one day one time nitaimba na ule mama. So wakati ilifika nimeimba naye unaelewa, so ni kitu nilikuwa connected naye. Alafu na hii tribute song because I believe this is a song yenye hata mimi nikifa itakuja kucheza kwa mazishi yangu. Yeah. Kotana kiora tera leo mwanjio koro mami mpaka maroro. Sweet Banana. Yeah. Yeah, Sweet Banana talinga inchebuya ganda no ena yora tera leo mwanjio. Okay. Yeah. Tuna na seli swali rega iga. Your brother is your brother actually. Mwakoro masikinere sana. MC Migi. Yeah. Na weke video gali sese moyo mtandao YouTube. Yeah. Okote wakana ki Chimbe is a gospel song. Okote vero mwenye ngana ki Chimbe is a gospel song. Is a gospel song. Number 1 tinta aro mwanzo mwisho ntokwa ni Nyasaye anyway. But this is my definition of terror is a problem. Ekemoni is a solution. The same thing muna migi ate. Yes. Narora feeling ekero ebibu ate nini ekemoni na manyinga Yesu Kristo agosibi. Ochene koga ndegoro kulia matunda. There is a situation yoranyorenga obate michande mengi go chandete nini yebito. Yes. Igwe michande line Chimbe. Kero kwa nyore chibesa neki moni kwa nyore solution. Yeah. So okolino gotera ko utanyare go judge. Okay. Yeah. Ayebwe kabuna babji. Yeah. Asana yetu ko mayetenga na ki babji gotera kwa ikonde go spimba kabona yakero monto manyirenga na ki babji gotera kwa yakero go chaka. Yeah. Go chaka nga yo costo. Oh yeah. Yo costo. Yo bwate share zoro. This is what's happening. Augusto, that is a in stamp kromond. Bonamboate yo mosansi. So Augusto is not a studio. It's a person, number 1. Huyu ni mtu tumetoa nambari. Amenijenga nimemjenga because nobody alikuwa anamjua. Yes. Na mimi hiyo time tukingangana nobody alikuwa ananijua. So ni mtu tumekaa naye, tulikaa kabisa tukasema tunataka kubadilisha muziki ya Kisii, tuipatie identity. Identity ukisikia muziki ya Nigeria, au muziki ya Nigeria. Ukisikia ya Uganda
gasi ekere so you gusto kero ya chete that is an identity no isako tege ramatero you gusto ne ngeto sana ne ngetor why to ko boli ni you gusto ne identity yo musikio gusi oyo bona ya okay babji science sembo ya nega iga nindo chomo sound iga man the camera egenda kuchoro because bono wabo tunaongelelea the future the future before turamurike camera gochia se umusawo yo iga bitanga ni kabisa quality case go singa kyukurigererio musae mpaka otebenga na kyoyere mpaka tubake oyere collaboration vile tigaya nkorner number one for a collaboration nowadays we must be friends. Nchimono ya message ngonyora chinyinge tali chiechi deal chi message ngonyora chinyinge ne chia abasani upcoming montago feeling umefanyia huyu na huyu manze pia mimi unishike mkono na unajua uwezi shika kila mtu so hizo qualities zenye umesema unajua muziki ni biashara ikopone kirogo so ase industry uko rongo monto yo vision kiabo ata number 1 no mato monto naro ra tako muziki maybe amanya kaneke nyero kiabo kako manyekana so ingi next na ubali ogocha kwa unga ki walifanya collab na babji akamoliera but tuliko judge oringa ingi kiagere toga sira otoma ngaki ya ga bete famous kinyero kiabo era ga isa omelo so you una judge oyonga oli amutumie ta kaenda kwa chimwe but in the real sense last more get the vision of the person you want to support nmonto yo okay vision ya enere na bwate talent yero is not mono tuli mono ikintu ke kuligereri bune vision because my to no interest to ikere talinga we are not the best singers esegusi ndo kwata wangina bakatera chikwaya bakali bamungina gwake chorus yali wakuminga kai nasara ikemono gwata God na ile juhudi tunaweka kukua on top na sasa kama umekuwa on top vijana ni njia abantu abange mbarongo advice namutenga haya for a collab bro sa intomike getenchera gete what we can do nkore kokora igokora nabasani mbaro bajire wa Gengeton Gengeton no musiki kero montange tume abantu bataito Gengeton na bana Gengeton is not a music orabeke asaba iboli ba mu bono kwanyoro yata gete agutomere link bro nisaidie kushare wakati na share watu wana watch na abantu bali ba maskani Mate babji bona igabantu bali kia magazeti bonse bimbategerete igente kigete ndase no ne tinga seti babji ero monyene no science Gengeton no musiki whatever boki kulingana ne identity oire no isako genda anywhere oligerere no empali bono tutebe bako lead o maze ntobwate bali bako lead oligerere video wako because nje what I believe no ane kero twale wansera ga advice wale batwa ebalo gotenga abagusi tobwate njira tomenyete injira tomenyete tocha injira ke toje gotorusi injira tomenyete amasikani injira omuntu no ena eboi abaiseke baito ito kwar injira omuntu akweboi bono you expose yourself ichi video kwara bana bago nende na bana bake kuminga wa bono ntobwate generation yochigocha because you might take into twatanga music is so powerful bono mwana makoko ligeri yago believe in what akora lakini ase reality renga injera tukinete our tradition ntuna bagusi nto birimbi ya ase community because nto wisaransana na muiboli oiga moko watching ento keriga otenga kwale kobeke yani kwale kobeka Kiss FM abantu yani ibintu byaito wale bono geri nto iyo nto related na Gengeton so umuntu kera gotomere link ogote bro nisaidie kushare bono kero wakuminga ndashare nyarebe ndaja abantu bali bamasikani bagusigete barenga kai oya gokora igo support yegekeroki you understand utasheti chuki no ingia njama wono kwanrango omusaye wone kamera nabeko genda guchia so musaye nyiraga nakieto live ensemelia babji omusansi naboko na Facebook gari oli babji omusansi alafu je tukia baono bwento okora no go share no nyinchi bado naboko genda ensemelia ne ya MC Masai oligerelio no renga na kinisha toro oligerelio kiagara bono geto live ensemeli ya Facebook naboko toro rabuna ntoli studio gaiga
social distancing etokorete, sanitizing etokorete ganaga wetraga bo mwancho mategererie nero KCFM enka yo mugusi www.kcfm.co.ke enere website yetu gotobwata bya kabisa na hanenyoraga na ki na bo download app ya KCFM ensemelia Google App Store onyare gotegera KCFM 94.1 mwancho mategererie nkora kumanyinga na kibona iganya wala tubwati creditor nwala tubwati creditor credo bila card enere mchirengi kabisa iga yokugura credit kurwa sempesa yao guchia so mtandao ndo wenspio uliotagete ebenga no mtandao Telcom mtandao Safaricom mtandao Airtel abo kugura credit goetra se credo bila card nke wento goro mwancho mategarani igoko kenda gali sempesa lipa na mpesa pay bill obeke isato kianda isato isano ibere isato yani 39 account number obeke number yotate kugura credit abeko ya Airtel na hotel gosi ya Telcom alafu kuruga obeke credit yotate kugura obeke pin yao ya mpesa odnone gwatumire credit ti second tinke sana credit ya soire ogendre kugamba naga wetra secredo bila card anytime murobino yo bwesega yomo sa tampaka 90 msima chigo ni 90 alongside DJ Reels mambo mbaya yao ntabige Masai sembeli ya Facebook unawaka moto babji almost science man minto officially before atarakwana man ngayonyo waramitino mungwana kudu number 1 namo kwa nilibakana jagoro actually kudu agro kwa kudu has been on my case for what uwezo na mkono because I remember mono close close iga antumere to terrace of in 2018 yes December yore lakini bona sina uwezo yenye naweza kukusaidia yes kukusaidia omato mosani egento bale ebatagete uwasaidie yes in form of gokore collaboration but omate bintu ne bingora korero monto omatenga ya ngware gokora so ngware gokora na bina motebeti for your time so ngamo challenge for last year yons ngamotei omosikio gogo soki want to mirror links nyigungaki ibintu birengo gotengo bikorero regas yes so this year ngamo challenge ngamote I want you to come up with like 3 songs feeling korinko yunga ko make sense to kore nae so akebanga nara aggressive sana akebanga gacha yes okare gonte birende utago chotegerere kamotenga na choriro kutiga tokore I feel it's about time ogende ense manyenga emskudu nere naro kurugusi yes omumuro koriyo bosi turu musikio nere asapoti so officially karibu sana studio Sikudu man twango bono kudu monyene waro turutranga ganto because many might think at wara kwana no no motegere na might think anaki ngwa kwana meyo murubiri wesega yo mosai turutranga ganto no turutra no ne litoro Nkainda mirukanga netaro amainenga ikamapemaro kuna ikanganyora bechisaro bagantebi uko fine toka nakaro nkabatebi apana nataka sheila omwana moterere buneso sera ntagete morende bunegesera tokini abana nobosera ya man Sikudu MC yes kanyora litoro anyway Kudu karibu ndo tingo le serious sana kwa sababu wewe kwa Chinomondo the serious kire is a business anko ba serious ne business to kwenda iskari tu anja kwa sorry no nyombara for serious in time for business nko ba serious agini keta kwa sorry na kwa sorry kuna sai yes time for business okay korunya biosi omuisi umube yevango bona because tutorial na litangani go class student ya KCFM as time we to akwana tonight through on phone
Omosiki naye bona iganga yu na kyo koirete osaya na kyo yo irete na ande nga yu eroche bono. Omosiki una nchena aligereiri there is future umente correct angorengera libuna na chagete na sina ikire bono na singochi abo koranga there is change na ande ogosemeri nkoro gochigosi. Yes. Gobono no gwetoma ganaja na ranga na kodire buna abanta aba chirol model chitu chigokora ukubwati tu example kwa ranga ngoikerani ore buna ebwenerete so na jituma no gwetoma sana tinda ile. Okay. Mwali mwe secondary bwe sabu na kiale koroko. Ale korokwa viso tama tinga usenga tama tabia talia ya na manyenga na kio Mungu ano lia sometie sabu kwandre kurwa seredi. Njengoro ku Andrew Okeiga. Nkaere gari nyamagunde dispensary. Yes. No mwana bumugaka Jomo Areri. Okay. Wancho matagali yogete gaganeli MC Kudu lili tororo. Nkwa soki gento gia corona. Yes. Ayomba nyana ngarona rutindi etega iga kabisa uno munyagitari wetera se video gana ga. Asege kege ke sala tu akwanete ukanyoranga na kigento gwage sokiri. Igo eminatinga na kiyo seriousness ya sege muyega no vegetoro. So far igo bwato monto gogosugumanga na ki koraiga gose no moyo gogosuguma gochia somo sikyo yega. Ya no moyo no gonsuguma njunande iga omete okori chingero aho gwachirika segete kiriko igo kwanyorire ibintu gete bitokiga kwenda gwasoki so ni mtu ninajituma idea ikikuja kwa akili na alikaga abu alafu nikikuwa poa naenda na record. Okay. Stakara yuma temba maete ibintu byao na ngo request bali ya kirengaki. So far bono iga MC Kudu ne material ngaikiri. Na ikiri matero 7. Ayara be recorded lakini chi video chire isato ne yakane gochigosoka rea. Okay. Bono kuwa nango about homo science. Ina yo ne orane teno homo science pako gacha paka ne timatingo tene idea lakini ngonte bimore ngo tene idea yega ayo monyene nga no kwigwa kaigure ngo kore collab na Babji osina kiyaringe. Homo science na bire nkumuigwa seredi konye ntara record no gotera kwa no tangani nkarengereri omumuro ya gwetoma sana na kira kininda akore bagakana inche tatere ne niwe kane una kuigwe kana seredi. Yes. Ngatero gotera kwa no komo gotangani kwa bomo bwanya byosi okore kwa bete sponsored na my brother okoro kumose ogosibori gose Paul Mwema. Bono kena akoro gotero oku ngatumira Babji ngalie namba ya se Facebook ngasavase chi group cha WhatsApp ngateba ntaite namba ya Babji Musansi ondo wansi ubwate anyentomere. Yes. Umuntu nabantomere te namba nkamutomere engome ina korete ntangani ase WhatsApp nabatebete ngoma iko sawa lakini bono ngwa card nganya wetoma so nabatu abeto go chati gango iwa so Musansi agwate show. Yes. Na binyokororo do akwana njua lakini na ikana abo more munenda na mukwani twa interrupt yabuga na agenda. Hono kurwabu gwega ikirango sokyo gotero kondo wansi muna na sokiga na bika YouTube alafu na mutumire link o comment ngoma iko sawa jitume yani ongomo yo nagendera kunyagwetuma bono mbaka yaikirete bono iga angete challenge agante ikachingero isato ochintomere ochinde terega iga nchore the best togende studio twakigento no moyo okoete myaki yonsi and it happened. Iko bono e process yara yani kwara eteire sabari getegana ga ukalika chingero isato ukagenda na chiro cyo kamotebinga na bintu na biebi agachoreke magaotebie kigiragenda mutu. Okay. Ayo monyene bono iga ko collab kegero mwa tso mategere tara kigugente kiga go babikira tole go mwancho mategere oyibwo moro ayo monyene wakore collab no science na hande bono nga yuero chiko chi next bono nga yuero chino ro china step ni nando chiko meko chumu step nero enene sana
kulingana buna respect ya mo science ya bwate. Yes. You see bono kireya ikere mpaka na kolide collab no mo science. There is that respect ya gocha. Yes. Ye ko rocking there is future. Bono gochi motu na bo nindo cheta. No cheta. Aha. Yeah. Ekwante bati yoko soma school ke. Music production eko Kamata. Yes. Eko toka Nairobi. So far bono you go my school with see kile? Tu mai tinga wasema ganda to somo? Yeah, pitia tu. Oh, etera notes. Okay. So mwancho matakira ni Kisii FM 94.1. Masani gwetega abuga kurokunga MC Kudu. Sema ili ya Facebook unjana wana kitore live kigarando chega igara somebody bani yako tabana kithika kuna waka moto Millicent Nyaboke. How are you Millie? Yako tabana ki umubali ba ayataba tuko ndani Sokoro bosana yako tabana ki tuko ndani Robert Osoro. Yako tabana kibabji thank you. Asoko support abasa baba kana mono MC Kudu. Tom Bosso anatokana Kinwali megotsemo chicha ama riva pamoja Eric Soro na kucheki MC Kudu na Koti kazi safi. Oya rene go tiarora. Oya go tiarora Kudu alegete Kudu angara go saba. Kago tigete. Robert Osoro big up Kudu. Duncan Onuonga uniko juu sana. Wacha bategere ntete ndara tumbege ntogega kia MC Kudu alafu koruga bumwa tena kitogo cha twakora. Show gera 90 etogoso nyunta mpaka 90. Ni ya Kisii FM 94.1 tunapiga kazi kwa mwendo wa kasi. Ege mteke mogea Kudu na kiekeiga. That's right. Kisii FM Enka Yomogusi. Tini abana no bosera. Engombe litororo. Gansi bokogoro. Diserie saigarogoro. Anyori de ngombe. Engombe litororo. Gansi bokogoro. Diserie saigarogoro. Abana baminto timwechaya. Mambia na mambia gotaya ya. Agacho bonyomba timorara. Chombe chikocha okietaya. Abaibori baitoto baiwere. Eminda machiko to bwaterere. Ebukwa goteba into iwere. Yasaenga kumoto choberere. Abane bitabu mo bwaterere. Erinde mante numwegerere. Mokore to bochinga mo saberere. Abaiseka chinda mo bwaterere. Nanyori de ngombe. Engombe litororo. Igansi bokogoro. Diserie saigarogoro. Nanyori de ngombe. Engombe litororo. Igansi bokogoro. Diserie saigarogoro. Gakiaba mwana una moi wete nanyori de ngombe. Ito kuweka. Chilante, wafanya vai kwa Anyori de ngombe. Diserie saigarogoro. Wa?
Jamani. Mwanzo mtagali yani ni show moto yani tunapiga kazi hapa kwa mwendo wa kasi Menyenka yo Mogusi Kisi FM 94.1. Yeah. MC Masai gachikuni 90 nense meliende igakorokunga MC Kudu na Babu yo Musanse semene yo musikike igakorokunga DJ Reels mambo mbaya. Signora kana kimo nchoma takali na bako tutegera wetra www.kcfm.co.ke website yetu gere ngiya kabisa na andike kubwata very clear. Ndagana kinande bado aya manyana bona igana bako download app ya KCFM 94.1 ekratokore tabasa bona bona abaga support nengiye sana eri muganda ngo twana ne kwa basania abayiga erebuya. Yanange semeli yo science bona iga babji yo science turi live usigari live abakorigere na ko comment kuruga bunu nsoma chi comment cyo ibire satogara. So Kudu gotiga namo neli tururu gati ye chingero chiao nae ngero kira bekere mamu minategero engero ndabekere umuntu nategerere engero yas igochiba soka rero engero getengi sana engero de no ya baba ma kurara tegero umuntu na nyambira bara tegere baka no nera ke umeshinda hapo umeshinda bro hapo ndugu yangu umeshinda hapo nao iko sawa mteto chole munaye Kudu munaye Kudu yes mteto chole chingero inye kurwa sorogo rwa gusiga iga wamine tinga na kichingo abasania babanga mteto chole chingere chigwa mine tinga na kia basania bayigamba chete studio bagaikaransa barabwa banyene bagaikaransa wase bagatena itmaiga yeri kondo producer ga kolegasi yawe buya umuntu uri musania raga kolegasi yawe buya ngero chi inye rwa sorogo rwa gusi nere engere ntangani yes timetiko sending kwa ni chomu science na boko kwa mbona na gote ya inye lakini nchive chiao yes to cha kire na chimbe ba nere ngome nkong yes toche engome korokunga ebinto bya smile ya come to fulani toche chingondi omuisi alafu tokolele engome korokunga sisi ni omonene ba miki okay ngakio tawe como sibati ande gabo okay kuruoro gongoro by the way kuna udema aitwa Faith Town yes mbuna ntare ngere ya basibati tindengere tibasibati narengere agenda ya nenje bona okay what I get about mo totangira about mo swat okay tabi kyo ko liga somo ise kega gwate bangana kyo mo ise ko nome okweboya alafu nechi unago BF timetina kindaere okweboya kwanza umete kiromo ise kaeboya tibuya kwa murigereri nabo kumanya mpaka imeaye ngakiari bono kirorocho moise kabe gete bintu gete iga nabo komosoma oyo namumanyire mpaka ime Vamos para ir en vacaciones. Voy a na kwenda jamana. Okay. Ngakingwa koro eba. Okay. Mwacho potega ntate ke gore tsinga ga bona ga babji ga no ari ga mona MC Kudu chisimi isato choka tobwa to kegento. Gento ke koro kungara ki. Chimbaba. Chimbaba. Ya soy YouTube. Ya soy. Channel ya Kudu ya Kudu. Okay. Koro Chimbaba. Ona el link, onye
0719181822 na 0796988630. Akirango bono gambe na Babu Jio Science gega pamoja na MC Kudu. Kisii FM, hello. Oh yes. Waire buya. Okay. Mwana minto. Kakichimbe bachi abanyalire. Kakyo gotiga to gotioka. Nchi ali wage sanitizer ne mask. Gakya santi. Kisii FM, hello. Enka yo Mogusi. Okay. Thank you. Santi sana Kisii FM, hello. Kisii FM, hello. Tsimichia unachitoka bwata gaiga ne. Nubwatenga na kuchia sawa sani. Babu Jio Science amona. MC Kudu. Kisii FM, hello. Enka yo Mogusi. Oh yes. Mwana minto mbiore. Mbiano mwana Nyasaye. Wataka kuongea ngora. Pongezi. Asante mwana minto mbia mwana. Anyway, eso era nitukoria raro ya sunyo turu. Wataka kwagi. Ngora. So, Babu Jio Science. Yes, MC Masai. Chimbaba. Nini Chimbaba? Chimbaba. Chimbaba. Yeah man. Ne title young yengere bona gatoko launch bona iga. Yeah man. Nki Chimbaba. Chimbaba mane Kigusi na kekyo. Yani igo tu. Chimbaba. Chimbaba chiri chiko gokora kwa iruru. Kwa iruru. Yeah. Because you know we believe eto egene tenga karuto gocha ko ruense omwali Nyasaye gocha egento to gocha ko ebuge to iri goro tali chopa kuse gari ne Chimbaba to ko ebu to iruruke to chikoria matunda egente kingi to hari kira ma ewino iga na samate ne wino keroro ogotera waso YouTube. Yes. Bono iga muna to kwana. Omuntu asachi bono iga no embali bakuwatch. Yes. Na bali bategerete omuntu aso ali ke Chimbaba by MC Kudu and Babji. Iga okonyorororo. Bono iga abu mutanga niko comment ali na go subscribe. Agere to support MC Kudu. Yes. Na era so esege yo muziki. Agere to iro muziki ogusi to the world. Okay. Yeah man. Wano MC Kudu. Yes man. Ogotera bono iga YouTube kore. Kwa sasa. Omo tekera ata togochiko kurigere bono iga. Na kiao kora? Akoenda YouTube. Alike Chimbaba by Kudu MC. Featuring Babu Jio Science. No akokonyora se channel ya Kudu MC. No kore YouTube. Okay. Mistari Ntoko maiti. Yeah. Motegera ntoko maiti. Yeah man. Bono tigato bwato kigende. Yeah, so wancha kwao. Abana ba minto bali bago to support. Bono keep on supporting the movement. Ogotero ko waito konya. It's a gospel song. Yes. Togote Nyasaye oligoronga. Togo kurera abantu nga Nyasaye ngo chale. Ato echimba botakwe kange. Tosigale nsi. Okay. Wetaraga bo mwancho mateganero Kisii FM 94.1 na karato gochiko bwato kigente kiga. Orwere wa COVID-19 no borwere bona iga otaba MC Kudu asigite ata batenga na kiota sangere maino. Igobo na yo mwancho mategere borwere bo iga no borwere bo kongo sana. Gito koran kiringa na kibwati anga machikalia bekira mono wizara yo bochenu amone serikali nyima. Buna bono gwesaba moko amone ko ne sabuni amono nyoro monto akobekira wasakonyoro kiria mate. Oda hokonyoranga na kikwa weire. Weteraga abo yari kugwate sanitizer. Ane joranga na kiwe kange mask ya nos pia sore mekangana. Weteraga abo bekange mask yao ariando pia sore.
nande nyorangana ki dalirinchiro robona gacha COVID-19 buna bono motu wati oigwete ngosinire koyana ogokorora guchige gosesigwa au neliberera nyingi na omotu gwata aburanya oli virusi biga bya gotarire igento okora gugwake namba ya 719 gosotarire ndagitari ene yospi irange na sore ina nyorobo bweni gose onyore obokonyi ekato kubwatira naso bwamo ntose ya virusi biga bya COVID-19 tigatobwato kechimba ni matutara release nataka ngwane yentekemo inateba yanataka ntebenga onde points oromo gusi orojinga na konyo mwana ule kijana umuntu gukina bono in any way aki konya bana ba minto egere toske usiege ndare tali rasimo muziki nebanki biashara ko idea yo kwa mokonyere egere nandi twancha ne buna bagusi egere toba bagusi bali abakuru bali twarenge buna twaskaine kare tware gosangoro kore. Okay. Matabangi bakuriga jadi Ulempole, Millicent Nyaboke, Pro Mashwana, King, Maxwell, Maxi, Mr. Bloom, Kenya, watching. So what okay chimba. Kisii FM Enka Yomugusi. Biosi, Odo, Homo science. Moneno itobuna gocha, Ikorende mota wancha, muerende na kweagacha, Yo moneno itobuna gocha, Nabatata kirankwane, omwana no yo itona boyone, tomorigere riasire tenene, ya moisaransin semokwa, embunere mpeyansire gotosa, kakare konyuchi sumubansa gotogotaba, minyo kibunya gitari babocha, buena goteba. Bande besungire chingori vibe to bugimo bweri gori Oi chano tikara seke gori ya sae korancha ya tokonye siyo moiko yo fuera re tu batiso to sibito baba chanu kogo chato chenge go chiebitu Yo moerio to ewe chimbaba quiero yo moerio to ewe chimbaba Doi ruruke una chinyoni chaigoro Doi ruruke una chinyoni chaigoro Manindo motawancha Mwirinde na kuyagacha Elio moneno itobuna gocha Mwirinde na kuyagacha Te mancho Muy cange yo moerio ngo bugere e kafi ya kate wikere Muy kali gise abo kenkyo bigange gise bugere nda eto sambwa Ore kagakya eto sambwa Bugero kyo moerio Koyo kwerare Tubatiso to sibito baba chanu kogo chato chenge go chiebitunu Yoko gambo yo mwabo go ikali gise Amogengi obo ititigange gise Omboge banga eto twangwa Tore kagakya eto sambwa Kero kyo moelio na toe we chimbaba Kero kyo moelio na toe we chimbaba Toi ruru
kebuna chinyoni cha iguru toiruru kebuna chinyoni cha iguru Abaminto motawa na kweagacha elio moneno itobuna gocha iwata tanto como cha igorende motawa komorero tikatoruka nechino motoruka ya mkoso tikatoruka abana ba Minto, thank you for always supporting me, na and it's because of your support that niko able kuangalia uko chini na inua vijana wenzangu tunakuja egere toiro musiki ogusiare. Keep supporting us, yani subscribe again to subscribe, comment, share saje that tonyore kende na intu toragere ntwarwara yona sana kudo. Yes man. Mwana mbaya tena kwa introduce ndivyo nayo usikie kesho. Ngana yao yombo alicheza mashabiki yao. Che nankoro ku mwisi mu bekurunya byosi abantu ba Minto banya byosi nya byosi engima nko bakira pongeza na soko bako musobo sibori ne group yao yonsi nko bakira buyana tatanya magundari gari jomo bwareri ninkoroche gendera konya go support erinde rego sento kore buya unatoganirie. Asante sana. Yeah man. Mwancho mategere tuwakirenga tukolia Jumapili ya Samboro Boliore Gerutsa. Asante sana soko tune in.